O te whaafeila i atu I lau whaafonga angai le nei tae au, usi mea lau whaafonga o tala ala Radio Samoa. E le o atoa le tiu te o pūlenga whaitu malo umai onos fulmali fitu I tonu New Zealand. E ala I le mautinoa o tala whea ngai le vai la au o lo whaau popo e le swawai maua le e ta o le fluoride. I le reporti fōua sau nei, e na o le 5% o le taimi le e sa o ai le fluoride o lo mau e le swawai. Ma o lona winga, silia ma le tasi miliona tangata New Zealand o lo misia le pui pui ngā sā tatau o na maua mo lato o loa. Whaate ia fo mai whainifo I le reporti, ma o lona winga wati li whaau popo ai tangata whainifo ma ti ngā ina. O le isi tala wa sau nei, mai le onos fulma le fitu councils I tonu o New Zealand, e na o le luas fulma le fitu o lea whaino mera e maa waina le swawai ua umo na ave iai lea vai la au. O Gisben o I lea o loo wha amawina I le maa wa lalo tele o le fluoride o loo ave le swawai. Mai le ministala ngolango le soifua malo loina, Dr. Aisha Verrill, o le mafua anga leo loo fina watuwai le malo. E whaia le pūlenga o te o le Three Waters, le ele ngato le awha asalai pe a le au sia le mawalunga e te tau o na iaia mautino ai, o loo saunga le mū le swawai. Ai o le alaunga te sia umai fo I councils e onos fulma le fitu, le o le au mai I lalo, o le nā o le toa wha. Watu ina mai le malo le lapata inga wha anatinati mo le atu nuu wha atatau I vaping products. O nicotine vapes e malo losi tele, ma o le ufa atonuina fale o lo tue fa atawina e siaki o loa nei, ma ave e sia mai lunga o fata. O vapes I tonu New Zealand o lo o mawhai ona fa atanga le o atu I le 50 mili kalama o le nicotine salt. Peitai, e iei nisi wa fa awinga ino le e fa atanga le 50 mili kalama nicotine, ma ua malo si atu lea na ilo le mawalunga o lo o fa atu la whanoina. O le laputa inga wa sauta wala mai le matanga luenga le soifua malo loina le puana po, e le ngata ia toi siaki le malo losi fa atanga ina, e na ia toi fa amautino mai ei fo ia o atu I le fase la wafe ta la le sala, pe a ave le tu la fono. Wa filifilia le sa avea mapole nu o au kilani avea mahai ko Messina I Peritania. O le fa asala launga le mai le malo, e tu sa mali filifilia I o Philcoff, po o le sa pole nu o mai le lua fe se fulu wono se ia o mai le masina le nei, le fa atu a fa amawai ai mai le ona tufinga pole nu. O Philcoff o se tasi sa tau avea le tofinga minister o le va I fafo ma fa atawa inga, ma o le fo isa ia ta ia le pati le Labour, a o fai pule mo le tolu se fulu lua tafsanga. Mai le minister o va I fafo New Zealand lo ia nei na naya mahuta, ua fetawi le tō Philcoff I le taimi o lo fai ai malienga o fa atawa inga sa o loto New Zealand ma Peritania. O le masino Januari le tausanga asau, e a matalo I ai tofinga o haiko Messina fo ua fa ailoa mai. Ua te te e tau si mai o lo I primary health care, ia maa lola la tau whina ia tutongi tutusa ma tau si mai o lo ngā lulua I whale mai. Te ele vaenga ese o New Zealand o lea sa whai ei solo te te, ma e whai tau wafe na te te e mo le whai tu lana nafi. O tau si mai le primary health care ma plankid na tu ufa te sia le te te, ona e o atu I le lua sa fulu pasene ma wala loa o la tau tutongi, fa atu sa I tau si mai o lo ngā lulua I whale mai. A o tau si mai Maori, e 2.5% e ese ai. Fai mai Tracy Morgan o Colisio Primary Healthcare Nurses, e te tauna sau mai le malo tupe fa atu pe le ese ngō tutongi. Tu sa maltolu se fulu tau si mai na tutu I mangala I Rotorua mai fa apeo le to atele o le community, le ana lango ina I lato nei ese le isi to atele na fa aria lava lo lato loto fa atasi fa atalo sanga le fe au lava le nei atasi, mai so o se a ai o New Zealand. Tala moli, se fulu lua wa ave leo mai Queenstown, Wanaka, fa apea Central Otago, fe so ota ima fa atawa ingo fuala au fa asai na fai ai lungo le Facebook. Fa amtala ina leo, e le la ititi fai nga fa atau nei na fai, ma alwi fa atawa inga tele le sauti o le atunu. O nei fuala au fa asai na fa apea fa atau mai fafo, fa atu e fa atau ese atu ai tonu New Zealand, beto e lafo fo I atunu o mamau. Mai le ofisa leo, e fai tau masino I loa matuli mata I e leo fe fa atawa inga fa asoli tu la fono nei, ma o le lau pepa fo ina fa o ngai lunga le Facebook, e mo o mialo fa atala sanga mua. E se mai ei fuala au fa asaina na maua fa atasei ma ilato wa ave leo, o le fo ina maua mai ei ma le sefulu wa feta la tupe pepa. O tala na la Radio Samoa, manuel taya.